may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mabalinan. Anya jay ko na mabalinan, Grace, anak ko. Mabalin konti agpariband, nanang. No kasta, planom kayap ti agpariban. Una, idi pa'y aplanok nga ipaunat ti buok ko, ngam itala ang anak ka urnungak. Enton madamdama, pagbabawyam to dayta. Apay kuma, kat idi pa'y akayat ko ti agpariband, nanang. No apay nga may namasapul nga agpariban ka pa'y. Kasano mo ngamin? Kulot ti buok ko. Kulot mo ngamin ti buok yo kinitatang. Gaso nga ron matinatawid tayo. Sa anak akong tinto iti kastoy. Uray ipaunat mo dayta. Rumwato mo lang ti kulot na no matidaw. At least, napadasak mo ti kunada ariband, nanang. Mare! Mari Naume! Yuhu! Adaak Mare! Nay, si kamot kayam na ita, Grace. Naimbagnal daw mau. Kastama kada kayo, tata. Ada ka din ni Mari Naume. Awan ni Naomi diti balay. Nagpasentraw itay agsapa. Amangan no ada kliyente na ijay, tata. Isumay ti kunana. Kunak tupay. No kayat mau, mabalin mait nga urayam diti balay. Iso na laang nasantay nga amaw na niya nga oras ti panagawid na. Agsubli aktulatan, tata. Itiks ko pa nga umuna ti gayam ko. Tapno saan mo't asayang ti oras ko nga agururay. Wala, may mayat manan. Agpakadaak nga ruden, tata. Agsubli akto no anya ti ibaga ni Mari Naume. Maray, andyan pa nagkunamay ti buok mo ita. Ay na, magusto aklaunay ti unat a buok ko, Mare. Mabalinan dayta? Wen, Mare, mabalinan. Agyaman aklaunay Talaga analaing ka no maipapan iti kakastoy abanag. Wen tay sumot ti trabaho. At to'y tibayad ko, Mare. Keep the change. Ay nawaw! Sayang mo ti suplim no di mo alaan, Maray. Keep the change ko na lang aruden. Ayun. Awat mon, igatang mo iti merienda, Mare. Agyaman nak, Maray. Awan anyaman na. Ay, wen kaya, Maray. San mabalin nga ag-beach wenno ag-swimming ka, Tani, nariban ti buhok mo. Ay, kasjay. Wen, Maray. Delikado si ka. Sa dino tinagapwam, nanang. Ay, iti ayan ni Ante Sonia. Anyat inarambid mo iti ayan ni Auntie Sonia. Napagsaritaan mi man ti maipapaniti reunion tayaw. Reunion. Wan, tapno makapagjabing tayo mag nga kakabagian Ay nawan, kayat ko day tananang. Wan, agawid ka na dagti kabagian tayo ngagnanaod ijay abroad. Di mayat no kasta nanang. Adu tayo. Sa dino kanungay ti pagsasabatan tayo. Day tatijak pa'y sigurado. Mauray latan anoan niya ti ibagada. Awan mo't ingredients ti pansit kan makaroni na umibakag. Ay kung ag-purchase akto alakay. Kaano nga ron? Ay nawaw, makauray ka di. Busy akpay laang. Amumot nga ado ti kliyente. Narigat ag-purchase no dandan ti New Year, ta sigurado nga ado ti tao. Ay, dayjay laang No ngay nga ta siyak ti ag-purchase, bakag? Saanan lakay? Siya kong, di mo man amon ti gatangam ijay no sikat ibaon ko.
Ilistam ngamin Ay, uray ilista. Sigurado nga dantuman kurang ay. Nalipatam ka di tinapasama, kiti napalabas atawan. Nana Betty, ay nawaw. Si kamo gayam na umay. Makapakitod ka ba? Ag-purchase kayo mat, nana? Wan, adalaga tangag nakaw. Ay kat ijay kayong tuna, balay nga agbaro atawan, nana. Ay, pasensya kan. Gamada mo reunion may nga kakabagyan. Ijay kami mula nga agbaro atawan. Ni Mary Grace nga eh. Sumurot mo't lang ang kada kayo, nana? Ay, wan. Imbunakit din naglugan Ay, kasta gayam. Ay, kat Happy New Year lataan, Nana Betty. Ay, wan. Happy New Year, man. Nakaw. Alala, agpila akaw tanay. At itong manon tipila. Amang ang kiidino panawan dak ti pagluganan may. Nalpasan nanang, naaramid ko mula ang ti ipapaaramid yaw. Agyaman naklaunay, Grace. Sumurot akon kada kasinsin mina, aglangoy kami kanaw. Ay, nanay, kitain nyo Di kay madanagan, tanalaing nga aglangoy dagiti kasinsin ko nanang. Ay, sagad adaw ti malmalmus ita. Ay nawaw, awan pagdanagan niyo nanang, kabailan mi ti bagimay. Mabalin mo nga may nga iti swimming pool latan ti paglaguyan no kwa. Beach nga ron mati kayat mi nanang. Malala, mapan kayaw, no kaya ayaw agam na, yagan anad kayaw, tadelikadaw. Wan, amumi day tananang, saan ang masapol nga ipalagip yo? Una yun day ti abuok. Ay, nawaw, nanano tabuok mo, Grace? Nadadaal sabon tayo. Kitaan nyo man nanang, kasla na puuran matan. Nanana, anya tinaramit buaya. Abang ano impaplansya mo data. Saan mo nanang? Nanana, awanan. Nadadaalan, taimpaunat mo abuk mo. Amangan kunak no piki ti agas nga inusar ni Mari na umay. Kamaya mo tibuyan na, hindi ka umay tayo. Amangan nulit reaksyon lang ti buok ko nanang. Ni Naomi at ikasaritam na ka. Isaw, ti mo dita. Talaga kasaritak nanang. Diyak kayat ang madadaal ti buok ko. Di mo ka din nakita ti agas nga inusar na iti buhok mo. Saan nanang? Diyak nasiputan no anya abranti inaramat na. Ay, day talang agpaisaw. Agam adumat ti kliyente na. Sila imposible mo nagarabat iti pikay nga agas. Di pa'y ka mapirdi kadagiti customer na. Adupay mo ti makantatang. Adake kan makaroni ijay. Nagsuga kao, anak kao. Ay nawaw, mangan kayo kit day, tapno maibus day jay, niwanan. Ilton madamdamamanin Narigat no masubraan ti kanan. Ay, adaw mau awag. Sino mo't na ita? Na, ni Mary Grace mat. Na imabit lang tasong batak tatang. Ang mga napatagmat ti ibagana. Hello, Mare. Happy New Year, Mare. Apay akastoy Mari? Tian niya, Mare. Nagadaol mo ti buok ko. Kita ang tiinsin ko a picture iti messenger mo. Nay, apay ngay, Mare. Pikin samot ti agas nga inusar mo iti buok ko. Ay nawaw, saan napiki day jay, Mare? Kitno iso, ti kamayatan na brand? Apay nga ron akastoy ti napasamak iti buok ko ngay. Ala, saan mo takas ta asigo da? No ti agas ti ayan ti parikot, Mare. O di kasta kuma tinapasamak, edi nagpareban ka, angam san mat. Late reaction lang ti buok ko. Iso nga itala ang matamadlaw ko. Ay, Mare, no kayat mo, umay ka dito'y balay, takitain ta. Talaga nga umayak Mare. Urayom laang ang makaawit kami. Bye! Ay, okay. Urayan ka, Mare.
Kita man tinapasama kiti buok na. Daytan ni tatang kitain nyo. Ay nawaw, kaslang napuuran Mike. Ay, san mo takas ta idi kahit amangan kat no nagbits dagitoy tatang. Kita maray. Kita tinapasamak iti buok ko. Ay nawaw, apay nga yakas tamad dun maray. Jakman amukang ka. Pekin samat ti agas nga inusar mo. Late reaction lang ti buok ko. Late reaction mo't nga ibagbagam mare. Kabala ka panagnakan asan apeke ti agas nga inusar ko iti buok mo mare. Apay nga rod akas to'y tinapasamak iti buok ko. Mare, ada klientek ita. No kayat mo, agsubli ka inton Lunes, tapag saritaan ta ti maipapan iti buok mo. Ay nawaw. Apay nga inton Lunes pailaan. Ada nga rod naka-schedule a customer ko ita mare. Amangan mo't nga min no, nagbits kayo so kasta tinapasama kiti buok mo. Ay sana. Ay no kasta nga rod, agsubli ka inton Lunes, tapno nawayata nga agsarita mare. Nasabat ko ni Mary Grace di tadalan itay, bakit? Kat, anyat imbaganakin ka nga eh. Awan mat kat di, ngam nakitak ti buok na. Kaslang napuuran si ka. Ay, natapag ang nagbits day jay. Iso kas di tinapasama kiti buok na. Ay nawaw, hindi mo binili na ya. Katimbagak mo't asa na mabalin nga agbits, ta delikado. Matlagayam. Una, ngam no'y naramid na lata. Ay, anya ngay nga rod. Talaga ang madadaol ti buok na Sa ita, siyak ti umay napapaan. Ay na, mapanagnakaklaang ang nagbits day jay babae Relax ka nila, ang bakit? Alawanan. Ala, agrubuatak mo tan. Taadamot klientek ita. Makaamo kayo mo tan amangan, wan. Kahit tanya ngay timpaganin na umigan ka. Awampay nga rod nanang. Ay nawaw. Kunak man mo ite yan dati naggapwam. Won, ngam saan kami nakapagsarita ang sayaat. Na. Apay ngay. Won ata ada ka nung nga rod kliyente na nanang. Ay kabisi nga rod ano kasta. Urayak pa'y ti Lunes. Makapaasar day a babae. Manusam latan anak ko. Anya ngay nga raw. Kadamo na ka-schedule gayam nga ramidin na. Mabit man laang, Nana Betty. Ay, ada ka di masapul mo, naumay, balasang kau. Adala kayat ko ang maamuan, Nana. Anyat kayat mo ang maamuan. Kuang amin, Nana, agrek-reklamo ni Mary Grace kanyak. Nadadaal ka no tibuk na. Kayat ko lang maamuan no, nagbits kayo, idi. Idi, baro atawan, Nana. Ay, wine! Nagbits kami. Ta si dagmat iti bits ti ayan dagiti kasinsin na. Na, kunak tupay kat. Apay ka day. Anya ti koneksyon ti panakadadaal ti buok na itay nakaw. Nana, bawal ngamin ti agbits no nariban ti buok na. Aya! Wala na. Iso ti maysa apakadadailan ti buok. Biniling kumot ni Mary Grace. Ingam no apay mo na nagbits pay laang, Nana. Ko na bait ngagsarita kayo kanubot ita. O Nana, isutin bagak. Agsubli ita a Lunes, ta kita tibok na. Ang kas na kunayo itay, kat nagbits kayo mat. Kaya ta sa wenday ta, basol na. No apay akas di tinapasama kitibok na. Anyat plano iti buok ko, Mare. Mare, agpudno ka man kanyak. Nagbits kayo anya. Ni, sana? Ay nawaw, saan tayon nga ubing, Mare? Late reaction la ang ti buok ko, iso akastoy. Itala ang anakitak. Naibaga ni Nana Betty ang nagbits kayo kano, idi baro atawan. Kaya ta sa wenday ta, basol mo no apay nadadaol ta buok mo, Mare. Ay, kwa, Mare. Iso akas ta tinapasamak iti buok mo. Tanatangkan ti ulom. Angam no makapagsao ka. Kasla basol ko, Mare. Kastoy na nga rodan, Mare. Awan ti aramidam. Awanan na, tabasol mo man. No kayat mo?
Sa bali man na nabayad. Anya, rupat kwarta ka mo. Umuna iti amin, basol mo no apay akasta tinapasamak iti buok mo, mare. Maikatwa, saan alibre ti agas nga usare para iti natadael a buok mo? Ipus ka, mare. Saan anasaya ti kastangar aramidom? Basol ko pa'y ita, mare? Siya akong ti madanagan para kin ka anak tao. Ay nawaw, anya launay ti pagdanagan nyo, tatang. Kasanon no ipos na ka na dya, Grace. Ay, adakin ko na day tatang. Di ka mabutang? Anya ko matpagbut nga ngay tatang. Katawan mo't dakas ngay naramid ko kenkwana. Basol na, no apayakas jeti na pasama kitibuk na. Tangken ulo mo't ngamin. Imbagak lang arudan, inaramid na pailaan. Basol mo mo lang, no apayakas jeti na pasama kitibuk mo. Naa, Imbaga magayam ni Naumay, sana mabalay ngag-swimming ka. Inarawin mo pa ilang, may. saan asyak ti kalkalabanan na? Tatalaga nga ipus ko na eh. Saan na mabuting dayjay? Nga may, amuna nga wambasol na. No ipus ko, sigurado ang maapiktaran ti negosyo na. Ay. Di kag dardarasuraos. Tamangan kit day no sika, ti mapabay na nanakaw. Dayta ti imposible ang mapasamak nanang. Ay napaw, kasaritam ki di ti gayam mau, tapno matulungan na ka. Kita man tabuok mo nay. Singiran nak ngarod man nanang. Kay kay natural. Nagbayad ka manahin. Tasa bali at treatment data kunada. Anya ti ekspektara, libre? Kabasol mo man, no apaya na dadaal tabuok mo. Kumusta mo't nga tatibuok ni Grace? Diyak ang mula kay. Ay nawaw, saan kaya nagsarsarita? Sipod pinagsasawan na. Saanon lakay. Ang ada ka di solusyon ti parikot na, bakit? Ada ang kasano nga ron. Katsyak mo ti pabasulan na. Uray amuna nga adamot nagkurangan na. Ipilit na a late reaction ka no ti buok na. Late reaction mo't nga bagbagana? Ay, dahil tangarot ka. Di na amot taltalang gwatangan na. Ngam tulungan talat ta bakit? Kaasi mo't. Ikat iti discount. Ngam iso ati umay dito eh. Iso ti makisarita. Ta iso ti kasapulan iti tulong ko. Naimbag abigat mo, Mari Naumay. Anya ti masapol mo, mare? Tulungan na ko maiti parikot ko, Mare. Tibuok ko, Mare. Ne? Kunaklakit din no. Nagpasalon ka? Saan pa'y nga road? Awam mo oras kong agbiyahe. Si kalaangan ti amok ang makatulong kanyak. Ay, mare, naimbaglaangan tawan kliyente kita. Mayat nga road ti timing ko, Mare. Sikan tumot ngamin, mare. Agar aramid ka iti pagparikutan. Jak ekspektaran akas to iti mapasamak iti buok ko, Mare. Ay, mare, inton sumaruno ngamin. Dumngeg kan agtungpal ka ano adda maibagaken ka. Di ka agpakalaeng tane kita. Sikamot lang ti agparikot iti udi na. Ay, nawaw! No adda nagkurangam, aklunam. Di mo ipabasol iti sabali a tao, no ammom abasol mo man. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adak manayin, manang Adela. Ay nawaw, anya manan ti aramidam dito'y pagababangak, Romel. Umayak lang makistambay, manang. Naa, apay, awan trabahom aya? Awan, manang. Kunak man no nag-apply ka. Saan ko ngayon tuloy ta si Madutak? Inton sa marunulat na. Ay sos, saan anasaya at aday taagis istambay latan ti aramidam, ading ko. Italaang mo't manan, manang. Anya nga italaang manan, kat no nag-istambay ka iti mano nga aldaw dito'y boarding house ko, idi napalabas alawas. Di ka madanagan, ta sa anak mo't analaaw. At na trabahok ita. Okay lang, manang. Okay lang, no iba tinak ng may sa dito. Ta sa anak mo't nga ubing. Agasamanday ta ginatang mau bakit? Tapno sana sayang tipleti Ay, ibaon mo man ni Romel. Dapay ngamin kargak anabate iti ayan ni Mariconay. Siyaklatan bakit? Awan ni Romel dito balay. Ay nawaw, sa di naman ang tinapananday jaya tao. Jak amaw. Saan mo't nga ro na nagpakada? Ay naapaw, adaman siguro nagistambayan na dita. Kasjay matibiyag akayat na. Tagis istambay lang. Ayawanan, nukas tala akanayon lakay. Iti kasjay nga edad na kat makatulong ko ma. Kumaa, hanggang sa bali magtiin-into na rin na. Kasla, adda kadwam iti kwarto ma, Adela. Ay na, adda friend. Sino nga ito, Chay? Ti boyfriend mo ka di? Ah? Boyfriend mo't asasawam syari. Nihading ko tay jay. Ay? Kung nakit din ti boyfriend mo, ni mo gaya mahading mo. Ay, may manan di na pala sa lawasan ka di? Ay, un nga rod. Pinagbalin na matan at tambayan ti kwarto nga abangak. Kompleto nga minti makan, kan adda pa'y wifi. Masurunak nga rod, friend. Imbis nga agtrabaho, tapno makatulong. Ay, narigat lakit di ti maadan iti kabsat nga istambay, friend. Naku nampay, friend. Siyak ti masiksikuran ang makakitkita iti kasjay nga aramidan na. Sige. Sige. Naa, gusto mat daytan apa nagbuybuyam Romel. Ay, nawaw. Agawam dito maraytan eh. Asidigan ti kalaban mo. Hoy, Romel! Ha? Nay, ada kang ba't gayam di tamanang? Usto daytan apa nagbuybuyam kunak, rabeen. Awan ka di plano mga agawid, Saan pa'y analpas ti buy-buyahaag, Ay, manang? pangasim, Sumapul kakit di ti pagtrabahwam, tapno saan aday tagis istambay ti ubraam. Awan mo't nga rod pagtrabahuan. Ado ti mabalin mo apagaplayan, no talaga akayat mo. Alawanin. Agawid akong tapno awanin ti ado asaom. Ay, apo ka. Say-sayangam ti aldaw kadag ti bambanag nga awan mo't kas-askan na. Anyan tulangan ti masakbayam no kastalaang. Huston ti sermon manang. Agawid ak nga rudan. Mabiit man laeng, Romel. Apay ka din na lang. Sa dino tinagapwap, narabian ka man na nagaway. Itayan ni manang Adela. Apay ka di. Ay, Lucas ta, nagistambay ka man na ni tiayan ni manang mo. Mayat ti agistambay jay na nang. Napigsa ti wifi. Kan libre ti makan. Anya! No addaak itayan ni manang. Awan pagparikutak. Tadda amin na masapsapol ko ijay. Ay, nawaw! Agbain ka mo, iti kabsat mo. Anya ko matipagbain na. Kat kabsat kumot day jay. Mabambanog ni manang mo ngagtrab-trabaho. Idinto asi ka, relax ka laang. Di mo urayan na maumatikabsat mo kan ka, kunakto manay. Nalpasan tatang. Nay pastor kontinuang tayo. Nasaya at may nukasta. Tapno saan nga iso paya panunutag. Mapanak man ang itayan ni Manang Adela. Ay nawaw.
Ijay manay, mayat tagis tambay ijay tatang. Adal samad trabaho ni manang mau. Di mapan ko alaan ti tolbag ti boarding house na. Anya, amok ti pagtrab-trabaho ni manang tatang. Ay una yan ti kastarumel. Ngala, ang robot akon. Man ano nga min aya no diti balay kalatan. May mayat nga ron ijay. Libre ti wifi ken makan. No kayat mo ti kasta abiyag. Aggagagot ka. Saan ati nagbanukan ti kabsat mo tinamnamaem. Tadumteng to ti aldaw ama umaken ka. Mangantan, friend. Wen, anya ti drinks mo, tayalaan ka. Saanan, friend? Madimot laeng no innal daw ti soft drinks. Sa bagay, adda puntom, friend. Ay nawaw. Naadin mo samot dahi jay, friend. Anya ti aramiden na ditoy? Kita ma, paypayapayan na ka. Umay nang samot manin alaan ti tulbog ti boarding house mo. Ay, una yun day tao. Payapaya ma, ibagam nga isuti umasidag. Ay, plano naman siguro ti mapanagis tambay ijay. Wen nga rod, friend. Kayat namut dagis tambay iti pag-abangam. Buludok man pa ti tolbag mo manang Adela. Apay, anya man ti aramida ijay? Di manang mat. Makisignalak laeng. Ay, makapasurun ka talaga. Alamot ten Di ka matanagan, ta sa anak mo tadugyot. Ay, saan aday ta ti pakasurunakken ka? Masurunak launay, taday tamoten agis istambay ti ubraem. Please mo ten manang. Ipabulod mo manan ti tulbag mo. Agsagad to, sakbay pamanawag, tapno di mo mat ko na. Ay nawaw, di ka mabisin aya, Rumel. Saan pa'y nanang? Na, itaban pa'y. Nanganak itayan ni manang, sakbay nagawid ak. Saan nabsugak pa'y? Ay unay kan. Kasta tibiyag akayat mo. Ay, namukla nga sermonan dak. Sana kumapay nagawid. At least itayan ni manang natal na ti aglawlaw. Manaw atawanan nga istambay ka. Di ka masayangan aya. Apay ko maamasayangan ak katagin enjoy ak mat itararamidag. Ay naapaw. Ay, jak amon na talaga. Numabisin kayo, mangan kayo latan. Saan man nasyak ti pagpupudutan nyo? Ay, makamu ka man langay. Nagrigat ka kasarsaritan. Hello, Romel! Oh, nakaawag gamot manang. Ada ka di masapol mo? Ayan ti tulbag ko. Aywan, inlemang ko itinangisi ta sapatos mo manang. Ay naimbag kumamot no sung batam adagos ti awag ko. Pasensya kan manang, kaririing ko lang. Ay unay kan, dandan ni maturugak di tuirwar. Sorry nga minan Intun sumaruno, ag-text ka adagos, tapno saanan amasapul nga awagan kapailaang. Romel! Romel! Nay, ada ka mo gayam, adila anak ko. Ni Romel ti gagarak nanang, iso ti kayat ko ang makasarita. Ay nawaw. Hanyat basol jay kabsat mo ay anak ko. Kasanumat nga minanang, nagistambay idi na minsan nga aldaw iti pagababangak. Idi agawidak, inibus na matgaya man ti abastok. Agraman kwarta nga iduldulin ko, kinasayan na. Anya! Nangibati pa'y iti trabaho. Di namat ko na nga inawan na, tinanganan na. Ay, naglokon day jay atao. Ay makapaasar nanang. Kaya't ko apagsasawan day ti tao. Malala, agtugaw ka pa'y anak ko, taurayom jay kabsat mo. No kasta, awan dito'y balay? Awan, rimwar manay. Ay, diya mau no sa dino tinagistambayan na. Ay talagang aglablabas day di akapsat ko nanang. Kanyat araramidam ni ti balay manang. Imayak, takayat ka makasarita, Romel. May papanitan niya. Asino tinangibagaken ka nga ibusam ti abasto aginatang ko, Ay, kuha manang. Tijak pa'y kayat, kinasayam ti kwarta nga iduldulin ko. Nangibati ka pa'y iti aramidak. Nagdalos ka kumamot sakbay apimanaw ka. Ni manang mat nakapigpig sa ti sa una.
Maibabay inakmot ano mang nagdagiti lumablabas ti kastang ibagbagam. No kasta ti aramid mo, di ka mapmapan iti ayan ko. Ay nawaw, Ha! Diyak kayat nga agis tambay ka iti kwarto nga abangak. No kayat mo, agabang kamot iti bukod mo a kwarto. Tapno nawaya ka ang mga ramid iti kay kayat mo. Nawatam! diwan, para day tala abanag nagaduti saom. Ay nawaw ka manang. Sa dino ti papanan nyo tatang? Iti ayan ni manang mo adila. Mapantayo Ngapay ijay? Ay nawaw, nalipatam ka day nakasangay ni manang mo ita. Aya, agsagana ka, mapantayo ka na nanang yaw. Nakayulatan tatang? Saan ka day akay kayat mo ti mapan itayan ni manang mau? Iti lang tatang, saan itan? Anya! Saan ka na sumurot ni Romel? Ay, bayam, no di na kayat ti sumuraw. At nakadidida nagkinaawatan nga gabsat? Kasano mo nga main day tarumel, manang gundaway mo amay sa. Anya? Ti panagis istambay na, iti ayan di manag na, ti makagapaw. Kinakawan na kanupay, di manag na. Ay, saan lang aday ta? Inibus na pa, iti abastaw ni manang na. Isumod lagay, masana na mapan ijay. Uwin tagimura, idi sinirmunan jay kapsat na. Ay nawaw, anya ko matigumuraan na ngay katisumot nagbidot. Oray asino mo't makaungat no kas jay ti bisita. Amok pa'y ijay putot mau. Ada punto ni manang na, angam, payadi na maamires, tibidot na. Nagrigat tuma ta kasarsarita no daduma, ta nagadaw arason na. Friend, saan mo tinngam umay ti kabsat mo dito boarding house mo? Diyak mo't nakita, idi kasangay mo. Saan nga imay ngamin nasakit tinakam na kanyak, friend? Anya? Sinirmunak ngamin, idi na minsan, tadyak magustuhan ti inaramid na. Idi kwan, gimurakit din. Ay, bareng makaamiris tulat taa. Bareng friend. Saan mo't lang ang nasayaat, no day talang agis istambay ti ammo ng aramidon, friend. Hay, naku nampay, friend. Husto laang no, sinirmunam. Iti kasta, kat mailintag ti kilo nga aramid na. Madimot laang ti agul-uli maklatan, friend. Panagkunam ka day, kung nasaya at ti kastangar, aramidam si ka, Romel. Anya ko mabibiyang ngayon ngay? Ay na, mapanan titaway. Ang maging kaita, awan pa'y nagbaliwang may. Ay nanang mo, adalata ba na? Pangasan, ornosam tibiyag mo. Anyan tulangan ti panunutan dagiti kalugaran tayaw, tunggal makitkita dati kastangar, aramidam. Amok tiraramidag, nakayukid di mo. Awanin na, ang mga no panunutan da, abinaybay anda ka. Oh, Agpanunot ka, tanasa papay anak ko. Di mo urayon ang maisagmak ka sa kagnakaw. anya nga rudain ti planom ita Romel. Diyak nga rudan mo tatang. Kita am ni manang mau. Agpatakdere ni ti balay na. Wana ta damot urnong na. Nagagat ngamin ngagtrabaho. Sika ngay mag. Kastamlatan nga ingat-ingana. Awan planom amang pasaya at itibiyag mau. Anya ko mamatiyam mo ka trabaho ngay. Mabalin mo't nga-apply ka iti short course no kayat mau. Wano saan, agtisda ka lagta, nakaskan manang mau. Kasanumot na dyan tatang? Kasaritam ni manang mau, tayo suti makaamaw no may papaniti kasta banag. Ang mga no kagura nagpailang tatang. Ipaanas mo lagta Sigurado adakkel ti may tulong na dayjayken ka. Anyat ko nam, Romel. Kayat ko ti agenrol iti tesda manang adela. Itaman pay. Nauma ako na agis istambay manang. Kayat kumutan ti agtrabaho. Sigurado ka kade?
Ang mga nuinton madamdama kat agbabawi kanto. Saan manang? Sigurado ako. Kat, anya nga'y tikayat mo nga i-enroll. Panagkunam manang, anya nga tati may bagay kanyak. Ay kat si kaman kit din, no anya ti kapkap na kam. No anya tikayat mo nga aramiden. Mabit lang, ta ipakitak dagiti mabalin mo apagpilyan, ading ko. Agyamanak manang. Sa bagay, manulang mat nga aldaw ti training. Iso ang masapul alala ingam, tapno maipasamot ti assessment. Kat, kumusta nga'y tilakad mo, ading ko? Positive manang. No kasta, naawat ka iti trabaho nga'y naplayam? Wan manang. Ay kat congrats ading ko, at damat lang ang pagtrabahwam. Ang minimum lang ti sweldok manang. May mayatan day tangam ti agis istambay kalaang. Sa bagay. Manayunan to day ta ading ko. No ita, ano sampay laang, at dan tulat ta. Wan manang. No hindi pa'y kumaadim nga kiti pamagbagayaw. Ay na, lipato mon tinapalabas. Tinapatag ita kat naka-Ameriskan. Kan ar-aramidam ti kabaalam tapno mapasaya at mo ti biyag mo, ading ko. Ay nawaw! Saan nga amin a sermon katapno mapabainan tayo? No maminsan, dagita a sermon ti mangilintag iti kilo nga aramid tayo. Iti kasta kat mapasaya at tayo mat ti biyag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Narabyan ka man, Joyce. Ay, pasensya kan Daniel lakay. Nag-overtime kami ngamin. Ay nawaw. Overtime la ka na yun ay. Gagangay na Trabaho nga ruday jay. Nakababain mat ano saan ko nga aramidan ti trabaho. Ag-resign ka latan. Na sayang mat no agresign da tao lakay. Sayang tinarugyak. Wan atan agpasngay ka. Awan mo tanti oras mo ng trabaho. Ang Tapno may pamaysam mo't ati atensyon mo kada kami iti anak ta. pagpanunutak pa'y anaimbag lakay. Narigat mat no agresign na kat pagbabawyak to. Narigata nak nga taan nag-apply ide. Anya ko matipagbabawyam kat addaak mo't ngagtrabaho. Ag-resign ka kit din. Tapno adamot lang agluto ka nagdalos diti balay. Mari Joyce, pudno ka day. Nag-resign ka kanumay. Hay, wan maririka. Nag-resign ako. Ay, nawaw. Abay ngay Mare. Sayang mo ti trabaho. Isuma nga minti kayat nila kay kumare. Nang runa pa'y kat dandani akon agpas ngay. Ala, mabalin mo't nga aglive ka, Mare. Ti kayat nila kay ko kat agresign na akmare. No saan kong aramidan ti kayat na, sigurado nga aga pa kami. Ay, nawaw. Saan mo takasta ni Daniel? Di saan kayo pa'y nagkalaysa? Nakasingsingput mo't iday. Idi laeng mare. Idi nagsikug akon. Rimwar meten ti dagas nga ugali na. Ay, narigat ta talaga ti agpili iti pakiasawaan, Mare. Adalata dagiti agin sisingpet. Ngam no agden na kayo, rumwaran ti dagas nga ugali da. Ay, wan nga rod mare. Man-mano ti lalaki akas kanila kay mo. Hangam sayang, Mare. Sayang launay.
Saan samat ang nagtrabaho ni Kumarim Joyce bakit? Saanon, Philip Lakay? Ay nawaw. Apay nga. Ay, nag-resign ka numay. Anya, sayang matano nag-resign. Sayang tinarugyan na. Ay, suka no mo nga minti kayat nila kay na. No, di na kano aramidan, ti kayat nila kay na. Ay, aga pa da. Oo, na yan ni Pari Daniel. Di na pampanunutan na mayat ti trabaho ni bakit na. Ay, narigat, ti agsasaula kay. Mabalin mo't nga aglive ni bakit na no ang pasngay. Ay, santay nga amo ah. No, niya ti kapanunutan na, BJ at Daniel. Ada ko, Joyce. Nasaya at mat, ta nasapa ka anagawid, lakay. Mutoy man ti chinelas ko. Nay, kat no asidagla ang matken ka. Ay nawaw. Ada ka nga ro may baon. Anya? Awanan ti ado asaw. Adoy. Nagyamanak. Oh, mangidasar ka mata, niti ka nang ta. Mabisina kon. O sige, ayaban kanto, inton makaidasara kon. Aday niyog kaw anatang, Diyos anak kaw. Nay, nagadunday tananang? Ay, nawaw. Ninayunak tamo ka sa pulam ti nasustansya amakan. Ay na, agyaman naklaunay, nanang. Pasensya ka, no italaang nga nakaumayak. Hindi pa'y kumalunay sa plano ti agpasyar ang mamaw nga ada kay ti trabaho. Hawanan trabahok, nanang. Anytime kat mabalin kayo nga umay. Ti trabaho mo dyan sintrungay. Awanin, ananang. Nag-resign akon. Anya, nag-resign ka, kunam. Wen, isumat nga minti kayat nila kay ko, nanang. Tapno maipamaysak ka no ti atensyon ko iti pamilyak. Nang runa kat manuabulan laangan, agpas ngayak matan. Ay, saus, mabalin mo, nag-live ka. Wen ako mananang. Sana balay, taadamat kit din ni Daniel. Ti kunana kat iso ti agtrabaho. Ay, sapay la kumaa. Matakduran na day ta, anak ko. Oo na yan, Joyce. Ano sam ka di lakay? Saan ang makaturog no kastalaan? Maturog ang latan ni Salas. Sikat ti makaam mo. Kasanumat ngamin, inuras latan ang isang sangit ta anak mo. Madi nga rod tirik nana, di mo maawatan day ta aya. Kasanuak nga raw, nga da trabaho na itong bigat. Tapno awanan ti adu asaom, mapankalatan ijay salas. Ay nawaw, matnag pa lang amin. Makaparurot ti kastoy. Bigbigatan anapudot ti ulom si ka Daniel. Apay ka di aya. Agtal na ka man si ka, Joyce. Kita manapudot ti ulo kita. Di mo mat nga rod ibaga no anya ti makagapo. Sakla ka na yun ang ti mabampannog. Anyat kunam. Tapno ibagakin ka, nabanluga ko iti katatrabaho. Agrik-reklamo ka kaday ah? Hindi mo ngamin amot pagdaldala na kita ka. Saan lang asika ti mabambannog Daniel? No awan may tulong mo, nasaysaya at no agulimog kalatan. No agsasao ka, kaslaawan sir-serbik iti imatang mo ah. Nasurok dua atawanan nga agan anusak iti kasta pa nagsasaom kanyak, Daniel. Ano may? Awan may tultulong mo kanya. Nalipatam samet asika tinangibaga nga agrisaynak. Sika tinangipilit nga agikatak iti trabahok. Takunam akabaalam ti agtrabaho. Ngam anya nga ita. Ha, jak maawatan ti kasta nga ugalim, Daniel. Kumusta ka, Mari Joyce? Hay, maistresak nga rod, Mare. Ay, nawaw. Apay, ada ka di parikot? Kanayon langan anapudot ti ulo ni Daniel kanyak, Mare. Ala, iti anya ka nung mataga po. Jakman amo, Mare. Uray simple aba naglaang, kasta unay ti ungat na. Ala, nalabos mo ti kasta, Mare. Hay, uwan nga ron, Mare. Manumat ti tawan ti anak mi. Ngam aging ga ita, awan latamot nagbaliwan na, Mare.
Nalipatan na samet nga isu tinangibaga nga agrisay nak iti trabahok idi. Ay, sos, ikamkit di iti pagnakman na maray, marmarwam. Hay, panagkunak kat saanan nga epektibo ti kastaken kwa na mare. No agsasao kat kaslaawan sirsirbik ken kwa na. Panagkunak kat nasaysaya at no panawak latan. Ay ka, sika amare. Sika ti makaamo iti mapaspasamak iti uneg ti pagtaengan nyo. No, anya ti amo mapagsayaatan nyo iti anak mo, ay ka isulatan na ti aramido mare. Adda aklaeng ditoy amang suportaken ka. Itay paya makadlawak pare Daniel. Makadlawitan niya, pare Philip. At dan samet, parikot mo, pare. Masiksikuran nga ron, pare. Masiksikuran itay. Basta, nadagsan ti bakbaklaya kita, pare. Isumad lang ay makanayo na napudot ti ulom, Nga, pare, makaumamat nga minutad duma. Anyat makauma, pare. Basta, naibaga, sigurado adi nakmat lamawatan. Ay nawaw, kaslasan, damot nga agam ammo no kasta, pare. Nagtrabaho na kitin, pare. Di tan pagsaritaan, di may papanitid ay abanag. No sinaan ni Mary Joyce day a Daniel ay saan akong amas daaw. Ay nawaw, apaya kastamot tanti bagbagam rika bakit. Ay huwan ta aglablabos mo gayam day a taaw lakay. Ada ka di inaramid na ka ni bakit na? Ay na, pagpupudutan na ka no nga rod ni bakit na, feeling boss ka no, ije balayda. No agsasao kat kaslawan sir-serbi ni bakit na. Anya, Wen, iso tinangibaga nga agresign di bakit na. Ita, agrek-reklamo ka no. ay, nagilokon na dya pare Daniel. Agar-aramid nga raw. Kasaritak to manin tong bigat. Ay, wen alakay, bagbagaam. No, ipangag na ka. Agam no di na amot mabagbagaan, ay, bay amlatan lakay. Oh, i-budget mo, mag. Ay nawaw, umanay ayamat ti sangaribo. Kat no naibusan ti bagas, Daniel. Naitalangan, tinabati akwartak. Anya? No anya ti adda, iso ti i-budget mo. Wan kayam, at ti tinabati ang fried chicken. Isulatan ti sidan tayo, iti anak ta. Iti kastakot, makatipid tayo. Naa, si kapay lang ti adaganas na nga agsa o iti kasta kanya? Siyak ti mabambanog nagtrabaho. Iso di kagbalin demanding dita. Tapno ibagakken ka, sika tinang ibaga nga agrisaynak. Ita, agreklamo ka akasta. Agtal na ka man. No kastoy matla ka na yon, pumanaw kamilangan iti anak ta. Kabaalak ti agtrabaho para iti bagik. Pagan anok ngay takwartam. Ay, unay kayo mutan. Panaknakak akabaalak abyagan ti bagik kan ti anak ko. Nga oray awan ti tulong day a Daniel nanang. Ay, saus. Apay, saan ka di ang maala day tay? Tinasaya, tasaritaan. Ay nawaw, saanan nanang. Naibusan ti pasensyak para kinkwana. Kasano nga rodan ti anak yaw? Kan pagtrabawam ko ba ka nabayag mo tay na nag-resign ka? Aga brudak nanang. Anya? Aga brudak tapno makaurnungak. Jak kayat ti agbalin a martir para iti dayja a Daniel. Jak lakit di maanusan ti kasdi a klase ti asawa nanang. Agabroad ka gayam. Wen, pudno ti indanon dakin ka. Apay? Mabalin mo't nga urnusan ta ti parikot iti nagbatan ta. Bakit? Ay nawaw, awanan Daniel. Nabayagan a dinadaal mo. Di bakit mo't baliwa ko ti kas niyang ugalik. Saan akong nga gisawang iti pagsakit ang tinakam mo. Saanan? Nakapangedeng akon kat saanan nga agbaliw dayta. Kasano nga rodan ti anak ta? Sino ti mga sikaso ken kuana? Adamot ni nanang, iso ti pangitalkak iti anak ta. Jak kayat ti agbalin a martir, Daniel. Saan ko nga isugal ti biyag kan masakbayak iti lalaki akasken ka. Nagamrod mat gaya mo ni Joyce, paray. Wan, paray? Awan nga roda na, paray. Pinanawan na kan. Desisyon na mat na dyan.
Saan kumat ngayon baon nga agabrod? Nagabroad, kapoy aramid mo. Sana nasaya at ngan anderam ti asawam pare. No nakatumpong kay ti babae anatured, kan sana martir, talaga panawan na ka. Sa balay ti panawan ni taan pare. Anya? Adda na ti babae anatutured. Kasi ti asawam. Medyo madanagan ak nga ron pare. Kasano langan, ammo na iti abroad. Kasano ak langan. No nagsingsingpet ka lang kuma. Saan ka kumangagparikot ita, pare? Ang manyangay, kahit nasakit mo't ngamin ti panagsasaw mi asawa mi dagdenden na kayo pa'y. Imaw-awag ka din ni Diyos kada kayo, nanang? Unmait. Apay ka day. Kumusta ka no, ti kasasaan na di abroad? No kasta nga agsasarita kami ka madlaw ang naragsak mait. Ang mga nada na ammo na ijay. Anyat ko nam, Daniel. Amangan ko naknot sa bali amang paragsakin ko na ijay, nanang. Ay nawaw. Tila mapampanunot mo mait. No da kayo ti salbsudag. Okay lang ka day, ang makiasawa man na ni Joyce, iti sa bali. No may papan iti day taabanag. Ni Joyce, ti agdesisyon. Sana gapaw ta konsentidura nga ina. Gapaw, ta isula ang ti makaamaw, no anyaman, ti nagdalanan na, kabayatan ti panagdindin na yaw. Manang, Masino ako mga yamang ibagay ti rumbang nga ramidon na. Kusaan mo asyak, tinakapadas kadagiti, nagdalanan na. No, kasapulan na pagsaritaan yaw, ti may papaniti day tabanag. Aramidon yaw, anak ko. Joyce? Nay, unay kan mare. Kasla naklaat kamat ang nakakita kanya. Dakkel tinagbaliwa, mare. Dua taon mula ang ijay abroad ng... Allah! Kasta talaga mare. Uray mabambannog ka iti trabaho no awan ti asawa asakit iti ulo. Saan ka amalo siyang? Wandayam, chocolate para ken ka mare. Allah! Agyaman ako na'y amare. Agad, anya ngayon ti plano. Agsubli ka pa ijay abroad. Aywan amare. Agtrabaho ak iti duwapay atawan. Allah, kaya't kumuti abroad, mare. Hamangan no di nakapalubusan ti asawa, mare. Nipilip pa iti kunam. Sigurado nga manugot da ijay, mare. Nangruna pa ka para mo lang mo ti pagsayaatan ti pamilya, may. Ay kat pagsaritaan nyo pa'y anaimbag ka nila kay mo, amare. Saan anala ka ti agabroad? nag-aawid ka mo't kaya man. Nagbakasyon laang. Hindi mo mo't imbagbag ang agawid ka gaya mita. Iti anya kumaaga po, ngay pakaamok pa'y laang ken kati may papan iti panagawid ko. Gaputa siya ti asawam. Tumal na ka man, Daniel. Ay nawaw, saan kumamot a kasta? Bakit? Ti ko nam siguro kat makontrol na kanya. Ti ko nam kadi kat ipalubos ko abad da kamanan ti kinataok. Saanan, Daniel? Saan akong ngagsubli iti sitwasyon na kasjay? Kasyam na kumamot. Bakit? Idi awan ti trabahok, inparupam nga awan sirsirbik nga asawa. Nagado ang nagsasakit abalikas mo. Jak ipalubos ang mapasamak maninday ta, Daniel. Bakit? Agbalbaliw ako. Panunutak pa'y anaimbag. Narigat lakit di ti mailawlawan manan. Ay, anya nga raw ti maramidan tayo. No, kasta ti desisyon na. Kasanon ti anak minanang. Uray saan kayo ngagdenden na? Mayat latamot ti biyag ti anak yaw. Tidna patag kat saan yaw, abay-bayan ti anak yaw. No magkiasawa ngayon ni Joyce iti sa bali. Ay, panagkunak kat awanday tayo ti plano na. Nariga mo lang no, pilitom jay tao. Saan kay ngagbali na naragsak no, kasta lang, anak ko.
Urayam latan no kaanaw, mapagawan na ka. Nanang, Awan, sir-serbi ti kumpleto a pamilya, no awan, ti respeto yaw, iti tunggal maysa. Tilang anak yaw, ti kaasay. Ganay, ulitak manay na. Urayam, no kaanaw ang mapakawan na ka ti asawam. huwan nanang. Pagadalam dayta, taintun sumarunaw, di ka aglablabas. Ay nawaw! Respetuam ti asawam tapno agtalinaet ti ragsak ti pamilyayo. No nabannog ka, aginanaka. Di ka agdarasudos. Di ka mangisawang iti makapasair a balikas. Tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumnge. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ala akman ti parcel ko na nasyona. Awan parcel mo dito, Rose. Ay nawaw. Imbagak mo't nga i-deliver da dito yung istoryo. Saan ko nga in-receive? Tawan mo't imbati mapagbayad ko. Ay nawaw. Awan koleksyon nyo dita aya. Bayadak tumulaang kunakmat. Hindi pa'y nga imbagak kada kayaw. Adi kay agpa-deliver iti parcel yo dito istor kaw. No awan ibati yo apagbayad yaw. Taawan pag-back up kaw. Manula ang matji parcel ko. Awan pa'y sa nga ribo ichay. Maan ano nga may no ipa-deliver mo ti parcel mo ijay balayaw. Awan nga rod tao ijay balay itay. Makapasar kayo mat. Kasapulak da ya parcel. Ngam diyo pa'y lang in receive mat. Ay na, di kagbalin a demanding. Ta saan nakasuswelduan amang receive iti parcel yaw. Awan pa'y sir-serbi ti istoryo mat. Ni Rosie mat yan nasabat ko. Dito'y istoryo ka di tinagapon na nasyon na. Wad, dito'y tinagapon na. Apay kaday. Api akas jeti tsurahan. Saan mutin ang maidrawing? Ay, un ata nagsubang kami itay. Ay nawaw. Ita niya agapumot na. Nangiwat launay day di arose. Kasta unay ti unget na kanyak. Idisan ko nga in-receive ti parcel na. Para day talaang nana. Wan, awan imbati na pagbayad ko. Ngamnog sasao ay na kunamlan asino mo. Kunamlan suswelduan na. Day tangag pa'y sutirigat ag istok nana. Nakunampay. Sapay chismosa day di babae. Sigurado nga istoryaan nakmanen kadagiti gagayim na. Di ulat na nikas kaso nana. Tinapatag kat nadalos ti konsensyayo. Awan basulyo kenkwana. Awan ka di pa'y tricycle? Awan pa'y nga rod. Itay pa'y nga agur-urayak dito eh. Adun sama nga min ti pasaheros ita. No awan kagiddan mo nga agawid. Mabalin siguro nga agiddan tan. Iti kastakat makatipid ta iti plete. Ay wala, mayatak Rosie. Sa dinot naggapuam aya. Adala na pan ko ginatang. Sika nga eh. Adamat inlakad ko apapilis ije munisipyo. Ah, kasta ka di. Ayun gayam. Nakitam ka di insupot ni Sally idi Christmas party tayaw. Wan, nakita nga insupot na tinabati ang makan. Talaga nga awanan ba inday di babae. Ha? No siya, jak maaramid tikas jay. Uray siyak matang. Ni,
At ang tricycle, aglugan tan tapno saan ta amarabyan. Agkape ka pa, Mari Rosie. Agyaman naklaunay, Mari Nadia. Agtambayak pa'y man dito'y balayo. Ayun na, agtambay ka aginggat kay kayat mo. Awan parikot tita. Tapno makapag-istorya tamot lang. Kasta ti kayat kukat. Anya ti kayat mo nga istorya akang ka. Sika ano, at dati kayat mo nga istoryaan kanyak. Istoryaan lata. Ayun, ni Aileen akalugaran tayo, Mari. Ay nawaw, apay ni Aileen. Pinanawan ti puri ng anak kasikog kang kwa na, Mari. Aya, Kaun, isumot lagayam asaanan nga agawid dito'y lugar tayo. Kay kayat namutan ti agnaad ijay syudad. mabain siguro iso adi na kayat ti agawin. Uray asino mo't No kasta tinagbanagan ti biyag mo, talagang agbain ka. Unay kan bakit? Ay nawaw, apay, anyat parikot mo. Anyat inarami day ja arusi dito'y balay. Nagsarsarita kami lang. May papanitan niya tinagsaritaan niyo. May papanitibiyag ti sa bala tao. Masapol ka di ama-amuam. Sikreto ni Mutin anoan niya. Amom akagurak day ja arusi. Pinaumay mo pa ilang mo dito'y balay. Ay nalakay na saya at atao ni Rosie anya. Kat no may samot day ja chismosa. Depende latamot Agtal na ka man si kanadya. Kita ama, amang ano inton madamdama kat si kamot yung tichismis na. Ay nawaw, saan to ang mapasamak day talakay? Nasingad agayim ko ni Rosie. Di kagsaw akas la sigurado ka. Ngamin, saan mo akontrolado ti sumaruno ang mapasamak? Di mon samot na damag tinarabid na kinanasyon na. Ada siguro inaramid ni Nana Shaw na adi na nagustuhan Anya? Makamuka man lang Oh, at tuyon ti asin nagat-gatangam udong. Ay, hagyaman na klaunay. Ay gayam, kasaritam tuman ti anak mo. Ay nawaw, asino nga anak ko? Asino ka nakwata? Ni Rosie. Ha? Apay ni Rose? Anya man ang tinarabid na? Maday ti panagsasauna kanyak idinaminsan. Anya? Saan ko lang nga in-receive ti parcel na, kaungat nakmutun. In marmarites nakpayon akadagiti kalugaran tayo. Naimbag kumamot, ano pud no ti bagbagana. Saan mat nga rood, tada subsobra ti istoryana. Ay, kadagiti anak ko. Nilang Rose ti sakit ulo. Bakit namutan ti kasya nga ugali na? Tanangam, ti panagsasaom inton sumaruno, si Karuse. Nay, apay akas ta ti ibagbagayo, tatang. Nadamag ko tinaramid mo kensyon. Ay nawaw, nagpulong day je abakit kada kayaw? Respetum ko maabot di bakit sana masapol nga imarites mo. No at di yung nagkinawatan, aguli magkalatan. Dayta tijak kayat kada kayo, tatang. Nagadua sa uyo, kaddiyo amo ti pudno anapasamak. Iso akagura na ka ni Jessica agayim mo. Kakasta to ugalim. Diyo man ipalagip day je a Jessica, tatang. Saan lang nga ni Jessica ti madayo kang kakat. Agraman ni Jonah, likliklikan na kamutan. Awan bibiyang ko kadagita at rider, tatang. Saan na atraydor nakaw? Madayo da. Ngamin, di na kaya tugalim. Kanayon ngamin ang mairaman da no kasta nga da kalukwan nga ramidam. Narigat man di kasta. Ay, huston, tatang. Agsardeng kayon. Apay nga ipalagip yu payla ang dagiti tattao nga awan mo't sirsirbi na itibiyag ko. Kanyat araramidan da ya Rosie iti kusina tayo. Ay nawaw, di mo aya makita. Madamang agkap-kape. Bigbigatan nga imay dito'y balay. Wala, takayat na kano ti makiistorya kanya. Tila paspastri kam dito'y balay mo. Hoy, tapno ibagakan ka, gayim ko ni Rosie. Amumot amaritis da ita babae. Ay, agtala ka man. Intun kwan, mangag na ta ibagbagam. Ay awanin na dya. Nakaran kan samutin ito ugali na. Agulimak kan kunak na. Makaamu ka. Iti kinaado ti mabalin na pakigayimam. Day tapay lang mo't arusi at sismosa tinapilim. Kita ama, ang mga no istorya am amin ang sikretong gangkwana. Amok tar aramida, agulimak kan. Naggapuan ti kapiyo, Marinadya?
Inted ni katugangak, mare. Kunak no ginatang yo, saan mo gayam? Talaga saan? Aywan gayam. Anya di intiks mo kanyak idirabi eh. At dati sa bali nga asawa ni Percy Akaruba yaw. Ah? Wun, mare, adda sa bali nga asawa na. Limit ka nung agkit-kita da, kunati source ko. Ay na, wow. Saan ang mabutang kan lakay na? Oh, dayjay pa'y ti kunam. Awan kabuteng na dayjay. Kasla ti asawa ti kasinsin ko gayam May samot agatal. Aya? Wan, insukat na nila kay na iti may sa driver. Aggagatal nga min deji a babae. Panagrupro panapaylaan. Ay, una yan, tikas na ang klase ti tattao. Nakita ka nagturong ni Rosie iti ayan nyo itay, Cardo. Agmalmalim tumanin nga agsarsarita dakin bakit ko nana. Nasingid da mo gaya mo. Uy, nasingid da. Kat kasla na akaran mo tinta asawa kiti ugali ni Rosie. Nay, apa yan? Uy, tanaturod mo tin asumong sungbat dahi dyan anadya kanya. Anya? Saan lang nga dahi ta? May samot tin amaritis ita. Ay, day tati delikado. Uni nga runana. Nubagbagak ni bakit ko kat agungot mo tin. Saan mo takas dya sigod kat? Ibagam kan bakit mo taganad. Amangan no adda mailawan na nga istoryaan kat maimarites jay maysa. Dahi tamot laang ti may sa pagdandanagak nana. Sapay nasa uunay dahi dya Rosie. Bantayam ni bakit mo, Cardo. Amangan no mapasamak metken ko ana, tikas iti napasamak kini beti asigud agayem ni Rosie. Likli ka man dahi dya Rosie bakit? Kan numabalin, di mo unay tag-istorya ken ko na. Na, iti anya aga po aliklikak ni Rosie? Awan mat nagapaan mi? Wan ata delikado ka no isot kadwam. Pagkunamat. Kasanon, no maibusan iti chismis, kat si kamat ti imarites na. Oh, Ay na, di na maaramid ti kasta. Ngami, nagayem kami. Apay ngami nga agpanunot ka iti negatibo. talaga kaya man akaran kan. Naakaran no naakaran. Sigurado adumteng to ti aldaw asi kamat ti imarites na. Day tati imposible ang mapasamak, Cardo. Iti anya ko maaga po nga aramiden na ti kasta kanyak. Itapay lang kit mariknak an akaran kay ti ugali na. Kita man ta pa nagsungsungbat mo kanya. Saan kamot akas tayo di? Nagadulakit din nga mo. Payakas dyan ti istoryaam kinantim sabit si Karuse. Ada ka di parikot, tatang. Nimutin na dyan ti topic yu itay. Anya ko maita. Ay nawaw, kunak man no nasingad agayam mo ni Nadia. Wan mo, tatang. Kasta nga raw daramit tinasingad agayam. Inistoryak laang matkan ante, ti maipapan kadagiti utang na. Anyan tulang ti panunot ti tao no kasta lang. Pudno mo di imbagak. Ngam pakaibabay na namit ti kasjaya mapan mo istoryaan. Tinapatag kat pudno ti ibagbagak. Ay, talaga plastik ka. Isung awan agbayag agayim mo takasta ka. Backstabber ka gayam amay sa. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito istor, Rosie. Apay ka day. Apay akas niyay, sakmatan ti target mo. Anya, target mo't asasawom? Apay nga imarmarites mo ti may papan kadagiti utang ko, Dayjay ka day. Imbabain na mo ilauna yun. At least, pudno ti inistoryak kadakwada. Anay Awanan ko. kay tibain. Kastagayam ti ugalim. Anay. Backstabber, plastic, traidor agayam. Makapaasar mo daya babae. Ha? Ne. Ay nawo. Inayado mo't abakit. Intun maramdama. At ang mabuong dita. Hey, di ka sumanaod dita si Kakardo. Anyat parikot mo aya. Awan bibiyang mo. Nagapa kayo kadikin Rosie a best friend mo. Awan bibiyang ko iti daya, Rosie. Iso ka diti makagapo. No apay asan ngom umay ni Rosie diti balay. Saan man atila salsaludsudam, tatalaga apumod pudo tak tunggal mga kutinagan dayjay a babae. Adda ka din ni Rosie, tataudong. Nagpamyana ni Tayagsapa. Apay ka day. Kaya't ko kumaama kasarita, tata.
May papanitan niya. Saan mo't ngaminan asumardeng amang imarmarites kanya? Umay kan tulangan dito yung balay ton bigat. Sigurado ang marabyan maninda niya. Makapaasar mo't di anak yo. No, apay nga min na nakigayem ka kinkwana. Kitkas jay mo't ti ugali na, sipod pa ito. Dayta tibidot ko tata, na ilaw anak. Sa anak namin adimngeg kadagiti pamagbagada kanya. Imay ni Nadia dito'y balay itay alas 12. Anyat imay imbaga day a babae. Di ka kanumot sumardeng amang imarmarites kinkwana. Ay nawaw. Anya ko maita kat pudno mo dagiti istoryak maipapankeng kwa. Nasaya at nga rod, tikas na nga ramid mo, Saan kami nga gayam, iso nga okay laang tatang. Nalabos tikas na nga ugalim. Day tantok, ti pa kay babay ng kunaktumad. Awan bibiyang yo, biyag ko day ito eh. Ni Nadia mutan ti next victim day di arusay. Anyat kahit Diyos sa una na. Ado kanumot ti utang na. Iso ti marmarites ni Rusay. Ay nawaw, isumot lagaya masaanan na mapan ni Rosie di balay. Wan ata traitor mo day jay. Hindi pa yung aming nga ibagbakin na, aliklikan na da Rosie. Nga magpatanggan mo. Anya nga ita, isumot ti marmaritis na. Mas daawak man ngamin kan bakit mo. Di na ammo tagpili ti gayem na nana. Saan lang nga ita? Di na ammo tagilimod. Amin na may papanitibiyag na kat istoryaan na. Nailawan mo tan Awan pabasulan na. Tadamot lang bidot na nana. Saan nga minadimngag? Kanya nga ita. Isumot na natin imarmarites ti bilang na gayem na. Ammo ko Nadia. Agtal na ka man. Maditimud ko ita. Isumot lagaya masaanan ng umay ni Rosie dito'y balay. Backstabber mo't gayam di frenim. Alawanan, di mon ipalagip. Dahita ngamin, di mo ipangag ti may bagbagaking ka. Basol ko nga rod. Saanin ang masapol nga iparupam. Inton sumarunong ngamin, bakit? Pilyam tagbali na gayem mo, nya. Nailaw anak nga rod. Iso nga ro, pilyam ngamin anay mbag tagbali na gayem mo. Kung saan nga amin a sikretong katistorya yung katakwata. Laglagi pam, aman manula ang titao ang mapagtalkan ita panawan. Ay nawaw! Piliam anasaya at ti agbalin agayem mo. Liklikam dagiti gagayam wenno tattao anasa uunay. Taamangan no gapo iti kinagatal tingiwat da, ibaga wenno ibutaktak da ti palimat kan sekreto nga imbagam kadakwada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.